ni ala vale na ma le pese le lale le o sanga unga e na ua tātonu la wale tu la e fitu ia o la tātou wo se isa idi mai a tātou tala mai Samoa po fele lalo langi he ia ona amata tu ai leo se whata alofa i ne fiafi ia awale whafongfonga tapo i mai o le tātou tuno. E whatalo whelo tātou tunu, o le nei whai o tātou wheroa i le nei o sa fau, o si mai alau whaafonga, ngā ruenga o le taulongolongo i ngā wālava le tāpua i ngā mau o le tātou tunu. O le oa i eise whaamatau ni a fianga o porkalame ese, a le whaalap tonga le soifua malolo ina le lalulangi. Lea o lo o manui aia tunu tau wātia e mamau o lalo tamau ainga e pe o Samoa. Ono leo whaamautu el Palestine wa e nei o le malo tele o Amerika, o ia leo Donald Trump, le whaamutai le toi avea o le United States, ma tunu e lango i polokalame le WHO le whaalap tonga lea, o le soifua malo loino le langi. O upenga ta wha ilangi ma awala o viso ta inga tele vavave, o lo wha iloa i e lea whaalap tu tonga tele e iailo na wha moe, o le ato e liu se to whaama se fina ngalo tai, o le malo a Amerika ina ia le tau nuu lea fuafuanga, a wao se tasi leo atu nuu whaavae, po se founding member o le WHO, talu mai le tausanga e afi i visalau whaamanu. O le miliona o tangata i le lerangi, wa whaalia lea whaalap tonga le alamatia ro latu uola so i fua malo loina, pe a whaia e whaamamuru lea malo mau oloa ma malo si lona tamau ainga, o lo tele lona sao, i le whaatupeina o ana polo kalame. I Samoa la vaia ua whailo se fina ngalo le whaatun sili. O le mtanga luenga o le soifua maloloina, le sunga ai ono Dr. Alec Ekeroma, i lunga o wala o viso ta inga televavave le social media, ma ia whailo ai e te le se a fianga mo por kalame whaatino, tau le soifua maloloina pe a solo muriese, le malo Amerika mai le toe avea masui, o le whaalab tonga le soifua maloloina le langi. Wa ave aise tu alalo le whaatun sili, I isi pa anga tō tino le lalangi na ia ngāru lue whaatasi. E whaia se ngāru e ngai whaatala no ai le malo Amerika, le tā ua ono na tū maupea o se sui whaavai o le WHO. O wha mai o ngaonga e pei o le COVID-19, stasi leo ata manino le tā ua o le iei peo Amerika I tonu whai, ma le whaangai o ia o porkala mea lea whaalap tonga, o lo o mauai fisoa soani e tonga whiti ai, wha mai ese. O leo whaelo e leo ofisa siri lango lango o mtanga ruenga o tinam tamai tai. A tina e o fio anga maanga viso o tai o lo vaia le vaenga o le poloketi. Le toe wha au o tā penanga mo le poloketi o le midiona. Mo I tū malo wha palo te lima sfuru ma le tasi. Wa au mai se tū langa whala o I tele lea wha ala wiloa. E le ofisa lango lango le tō wha unasa viane to ala. A o te toe I pea aso le nei masina a manta le nei tausanga fau. E tu ina atuaili I poti a fono whaavaya I tu malo e le I maua vai ngā tupe, o le miliona tā lalu na lua. Lea sa pasia I le fuafuanga tau tupe le malo, mo le tausanga wha le tupe lua o lua tolu, I le lua o lua wha. O le wha iunga o le masina le nei o iuni e wha mutai lea fuafuanga, ai wha awau le miliona tā lalu na tolu, lea na o le tolu fono whaavaya ua mai a wha matu a latu vai ngā tupe mua. Ia to titi lava fa mai ina ia tato poloketi le lo no lua ia to tolu lava tu malo lo talia la to ripoti ia mo le fam tu ina ia avia fo nei la lao e fai lua tu ai ia o le masina o le aso tolu sulta sol masina nei o januari ia o le o fata pula e fa muta ina ile fam tu ina tato vai nga tupe ia mo tato miliona lua ia o se tualalo me se foi fa manatu tatu tu malo ele tu na mai ripoti o vai nga tupe mo fa nga ina tatu poloketi ia o ina va tu ina mai tatu ripoti fa nga ina vai nga tupe ia mo fa tu ina vai nga tupe ia ele ita ina le time fa muta ina ele fa tu ina vai nga tupe nei ia mo si le fia foi e tolu tu malo o leua fa nga solo fa tu ina la tu vai nga tupe o miliona lo tolu ia pila vo me masani o famnato mtanga luenga ta ua lava le vave tu ina mai tu malo ia o lato fufuanga o atinae falta usanga me se foi lato paketi ia e failoa mai ia e fa mo tu malo
ia i vaenga o le a whaungai nei vaenga tupe. O le si vaenga tā ua foi ona wawe tuina mai, ia le tūlanga o tātou ripoti, wha sue tusi, ia o ie sila fia ia mtanga luenga, ia po le leili whatuina ino vaenga tupe vaenga mumua, ia tolu la tātou tū malo le wala asia le tātou mnilo no tolu, ia le mātou tū alalo mal whamanatu, tātou tū malo umai le i o mai lato ripoti sue tusi, ia e tuina atu le avanoa le masina. Le ofisi sili langolango le vaenga o polo keti le mtanga luenga o tina mtama itai, a tina e o fioanga maanga fiso tai o loo vai le polo keti o le miliona ta la. Le tō wha unasa via ne to ala, i le wha alau i loa le mtanga luenga, i lena upenga ta wha ilangi. O le tala utu muri o le tupe mo le paya inga wha pāle mene lona se furu ma le fitu o ye nei, o loo fua e au fia ima vai ngā tupe muri. E ato ai le 5 miliona ta la mo i tu malo palo te 5 sfutasi, leo le a iai ma le wha opoponga e valu se lau afe ta la mo i tu malo, o na mauai leo le au whainga e tasi tesi ma le valu miliona ta la. O le sui whai pule o palau li tolu le tō whalanga ia te atua au tufunga, ua venei ma min stau lea mtanga aluenga o lo vaia, lea polo ke ti tele alo tātou malo. I le tua ia le fionga ta whau i malo le ilani Warren, o le tautua sa avea i malo ia i lo tātou o tanuu, ai mai se fo i sanga lua se wha masino, i le wha masino nga mau lunga Samoa, wha pēr wha masino nga wha i tū malo. Na si ti atu o ia wha au wauna nga aluenga i tomai tautu la fono i New Zealand, i le Universite o Waikato, ai o lea ua avea nei o ia masatasi o sui, o le wha masino nga mata upu tau tangata Maori po le Waitangi Tribunal. O ia wha ta sea i maisi tangata e to fitu, ua whiriwhiria le minstau mata upu tau tangata Maori o New Zealand, e peo na li puti ai e le tio lea tano. O le fionga ta whau i maro le ilani Warren, o ia le tamai ta ilo na lua, na tō fia e vea ma wha masino, le wha masino ngā Samoa. E tolu tau sanga o le angalu e ai o ia, i le Waitangi Tribunal. O le auto e soala upule le au nanga le tō manga mo e pupua ngā tia, i le amatanga wana ngā ruenga le neitau sanga fōu, ana por kalame whaatino, e whaalau i loa i pēa na tau mawhainga e te te atuai i sā wanga, ai meise ana fuafuanga o lo fisoaswani ai i ainga lima vai, e ala i le tasi o ana por kalame o le nofotane. O le awa o te tele o ia por kalame ma le sulu whai ai o whanau, o tina matama i tai wā fia i so se sā wanga. O loo whaalangolango i le ao mafola, ma le lima fōai o tangata te tō tasi. Whapeapi i sinisi tū maoti, ma whaalā tonga i Samoa mātunu i whafo, ai maise o e kāle sia ese lo tātu tino. Wa iai fo i soaswani tau tupe, wa wha matu i iai ele malo. Wa wha i roi le amataria o le tau tua lea wha laptonga tū maoti le nei tau sanga fau. Lea whea i se fōa i tupe ni maafe tā la. Mai le pisi nisi lau i loa le Sula Bakery and Supermarket i Motaa. O se fōa i watalia ma le lotu fia ma le whaafutai, e le pelestene o le tō manga le wharetua i asiri niu Lina Jang, ma le no fuanga lo tausia ma le no fuai whanau o sa waina, le Campus of Hope, o le a wha o ngā iai lea fōa i tupe. O wha awa upea ngā ruenga le pāle mene le neiva i aso, le ana a mate lea solulu, o na tala no aina li poti e tolu se fulfitu, a nisi o au nanga tū maoti ma mta ngā ruenga le malo. O ia li poti na sue ina e komiti whiriwhiria le pāle mene, le asa lato wiro ilo ai au nanga ese le malo, ai maise o awala o loo whaatino ai. O le mai ona tala no aina o nisi o li poti na awa i atuai le pāle mene, i le whaaloalo le tasi o sui whiriwhiria, o le fono o sui tofia, le sunga malia toa mo li malia toa tanu ma whiri le lua. O le paia mau alunga le ainga sa malia toa, sa ma au i whaaloalonga whaaleanga nuu, e whaafitei ai le pāle mene le whaaloalo mau alunga, ua pale ai le fionga i le nofo, wa se e nei le swafa malia toa, ia to finga tau aloa le malo. Wa whaailoa se moli mau le a tau alunga ia whaaloalonga, ua ta ua o mamoli po o, i whaaloalonga whaaleanga nuu, a le fionga i le tui atua tupua tamasese efi. O tala i o le nei aso, soifu. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Why
E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua o se tau pe senga peau. O le alanga ma le pao peau, ua le ese ma se tau. Awa ua ala langa leo te tele. O leo langa e whanae mai māseinga I le tele o aso, mai pei o le tau ma pe senga peau, a langa mai o le sami. O se tūlanga e le mana o mia, pe ahalia I mai se ainga. E awa I tangata o na saili awala o le nofo le lei, ma le file mu, a e le o le whetawa I e pei o peau o le vasa. Ua o se tau pe senga peau. Manuia lau whasau. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa.
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Whina vai te whātala whātu le whāwhunga tāpo e meisho tātua tino o le nefu vanga le whiawhi o le aso tawhile nei ua uria mai le soifua moruia me se fo so mantu wala aso lua se folo ma le tolu leo masina o Januari o tātou Savalia. Ia, toi fitu e aso, toi valu, ona tātou furifolo le tuan masina momo le tausanga tātou anga ia tumwha whēroa i le masina lona lua. O le ua toi iwa minuti ona awhale o le tu lai fitu, awhale fitu tātou proklame o aso soifua whaamna tuina i le nei fo iaso. Ai toi whaafira iatu le tātou o tino, whaatala whantu sa mone tino pele, mai lava I tua a mātua, tua a sina o le tātou o tino, se i o lava fo I whanga lo lalo vaoa, me si lantu uma, o lo mwhanu maua mai I whaasala launga, a le radio Samoa sulima I vatonu a mo, po whea lava si tuli manu o le nei lalangi, o lo e whaafonga mai ai. Ua whamai atu le tautua sunga ia le ia taua, pese tātama le langi se yuri, sa vea al Harrington le vea, sa whape foi, ia ona tautua le tātua tino o le temi masani, mai lava le tūlai whāse ia pa ia foi le tūlai ono, I tūlai fitu I le fiafi. E le manatu sa mausa maftanga fia ma le sunga I le ataua, ma le wha moe o rātua e whelo I foi ma le ataua le temi masani e le aso a tai au. Pali tele la flofpelo to ona le fosau sui moe atu sunga le lia ao, to taulangi a te to taloto ona o lo tu o le tātua tino, nisi foi o wha moe ua le mawhai ai o na wha sumai e wha tino lana tiute pona masani ai ia fiafio aso tofi te itasi. Ia e langona Samoa, la tunu pele o lo wha pe fui o na awaritia mea uma le lofa malanga leo le tua me se fui le telo tiute ma whaiva sa ngā ruel tātua tunu I le ne yaso mai lava le tai au se o mai le temi o I la tōna whia ngai ma sifi au nisi fui o le nā wanga I atu I sifi pō whaatalo whātu I ate o tau. Whawhero I atu I paanga masani al tātou li tōro mawhito mai, po whea lava se vaenga. Ai me se lava I nunga Facebook page of Radio Samoa. Ea malanda YouTube channel. Whaatalo whātu I ate o tau, whaatele mawhito mai, e le ne fui vaenga o le tātou porokalame. Leua se mal tātou teimi to ono minute on awha leo le tūlai fitu, a whare tu lai fitu e a whape fo un tātua ngai atu le tātua proklame masani pe a whare fitu e whiawhite I tasi o whaamna tuina o aso soifua. Whila pese leanga mga me kako ki a makai. Lea.
lua fungalia uioe Te sunga ua sili o ele manongi mai Ila au umasa o ia ne ai Sili o ela au malo te tele Sasala mai a usu o la upese Angi mai a se matangi se mamoni a tua yo a lofa nei Ila upele wale mawhai e lo upatu o na tata lelei Wao misia oi, ta wawina mate lo wha moi moi Ta te tali tonu e le lua fungani au ioe Ani maya se matangi se mamoni a tua yo a lofa nei Ila upele wale mawhai e lo upatu o na tata lelei Wao misia oi, ta wawina mate lo wha moi moi Ta te tali tonu e le lua fungani au ioe Ta te tali tonu e le lua fungani au ioe Ta te tali tonu e le lua fungani au ioe 5 stars mal pesele na angi mai se matangi se i momoli tuai alo faanga ia mo le atunu o lo va fonga mai ele nei foi vai ngale fiafi Nicola uluma futa mai na i Australia va talfantu va taile fa fonga mai ele nei foi vai ngale tanto proclame ia ai mai se foi le si vai ngale na Tyree to winner le ai mafuta mai dunga tanto Facebook page Radio Samoa va tai fo ile mafuta mai e la gona Samoa se aso mo le nei aso le tno ya po fia lava sa se wai aluenga por fongatia ya mi se foi po taina au ya po fia lava sa ngalu el tanto tno malo ya te uto faiva mtiute sa fa pe fo yon fa tino le nei aso ele whaingo whianga, ruenga whianga, ia me se tātoro o atunu i mamau, ia e whawhitai, e le tūna whi e le tua, lo tau se fue, me se fue lo tanto wola, ma nei ele tau i au kirani nei i le so, tāno sia au whapea foi i a nisi atunu o pe Australia, i ona pitonu e pe ona eme le pone, Sydney, i a ma Brisbane, Gold Coast, i a ma nisi vaenga i runga i Perth, ma Cairns, ia, Amerika i ona stete umara vatalo sia foi, Samoa se aso langi le lei ante o tau. Ia, la tau ia mafuta mai dunga tato Facebook page, a misi YouTube channel tato Radio Samoa. Ia mana ia pe a like sane il tato page, na ia ma share antu ia inga mawo, a peona tato mafuta vatasi ai, ele nei foi vaenga o le afiafi. O le ua a fatonu lava le tu lai fitu, o le temo tato programe, o aso whanau whaelongina i le so, aso rusul tolu, ma sina le nei o Januari, po whea lava le tausanga ua tuana yatu.
Tolo fitu te sinima iwa tolo nau talatu li tātou lenga mo i la tau mai futa mai au kilani ia ai mai se foi i la tolo whafunga mai whawhatu mani usila po au kilani nei whaonga mai le Facebook page Radio Samoa whao mai i lo whaanga whamnianga sa whiwhinga alofa mo i la tau whailungino la tua soifua whaitelia uma wha whaita watu. This is your celebration. Mai te watu pe le ini so o whaino ino la tua so se foi le so ya le lei o mana tu foi o la tatu si se tatu pese ya ona whanga solo le ni so tatu programe o muri mai e le nei foi vaenga o le fiafi Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo solo ele paia so ulo toae aluita ile falomo auwewe dali so ia te ano polo ualo fale nadia ua elo tasilua tolu fale alofa aelima ila ua fiona uala vea io mama mao totonga ima vaenga ya ta vita maiona tana oelo toe ua nuti mama ia papena o ele mana mea oi talofa o lea te a no fatu e uata e vai ai le tino o le womoni awe o le Soporia, via i mai
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Papse e mal pesele nal to ese ina o te lusful minute ona tale o leitu la e valu fa malulu atu le tatou te lu ona faima motu si mai le tatou fa se le launga e a ona tatou masini le pe fu ile le ya o yo leo tatou o mai ke mo tatou fa si silanga mo le si le firma malo le tatou te lu ni fu va con fiafi. Aure ngalo sa lo mingo le tusi o le songa fa te siai le lo minga
o le wau filifili. Mawai whanpenga o Samoa i sifo tutuila mo manua o nisi o tala tu o Samoa o aranga upu o le matafa yoi al matai le whainga o whalavilave pe o whaipoiponga ma liu o le o sosinga o ainga whasir whainga o Paolo si i whaanualo whanangingo e kale siamo le te lo ngana o whaano longa fitu se folu tā nalo na tau na o fisa lava Radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hopehill Avenue i Manukau e mawai monisi whamtalanga wala au le lua no lua tasi lima i watolu lua ono lua tasi lima i watolu ia e tanga iane i le shop radiosamoa.co.nz e whai mai ai sau oka whareanga leimo le awhianga o motaa o le to o le fiso mo na lau i au pia sau sau ngata Samoa a o le nei whasilanga e whasino tonu i tama whanau mo le maftanga o alum tama whanau o motaa i au kirani nei. Whapeni o mātou Paulo mawalunga mātou te manuai i so se tafa o le kelope tulou na lava. O le a whatonu ina le tātou whanotanga i naso mo Februari aso tōnai i le itu lai se furulua i rau auli no whanga masani PIPC i papatoitoi. E wala ua whalolo tfo ia i lato umalama sa ta anu i le nei karapura ka pio mo taa i sa mo maukirani nei. O lo alana ma papa au i aukirani nei ina ia tātou awai le nei whanotanga a warwha moe le tātou karapura ka pi sa moa mai tāu o tele lo awai mai e whaani ai sau whina ngalo. Tātou soifua le lofa malanga leo le tua te iatu lo tō soifua i le aso manatua mai lau restala. Monisi whamtalanga whamolmole whamsotai le olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu walu, tasi lima fitu, olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu walu, tasi lima fitu. Ia po le telefoni olua fitu, tolu tasi fitu walu, tasi lima fitu. A inga sa lua fau, ma tau te whātulo watu i lau whāwhunganga sa moa tulou na lamba. Whāsiro tonu le whāsisilanga i anu masuli o la inga sa lua whau i le pitonuu o tā fito i mangiangi a meise Paulo mangawha e maluailo mātou a inga o lo a whiuma pāpā au i au kirani nei. O le a whaial tātou whiro inga aso tōnai aso mōmua o Februari lua o lua lima i le tu lai lima il motel te whono. Pai a tea whaifua la whaele se furuwha Pesalo Place i Otara. Whamoromore mantua mai lau la whonga e whaia i le lotumalie. Anga leile tua a watu loto soifua ma so mātou wola i laso o tō whaina. Nisi whamtalanga whafsotai telefoni o le oru o tasi o valu o ono tasi fitu valu. Oru o tasi o valu o ono tasi fitu vanu. Haftairo se inia le whionga te whono ma le laulau. Le se rātu wharinga le neta misanga kirikiti o le te wila rua o rua lima. Mo mafutanga mau kirikiti umai fia a wailta misanga le te wila rua o rua lima o le a whail tātou whanotanga ili no whanga masani i le ngati i paki o Tara i le asolulu asolusu mulu i Januari rua o rua lima i le afa o le ono i le fiafi. O le fiafi foi lea, o le a whai loa inisi o vaenga uma, ma tūla whono e winga le tātou tamilisanga o le te wila, ai mese le tamilisanga mo le whanau la iti, wha mole mana tua maila o restala, mo nisi whaafsiri whaafsotai, le lia Nancy Palelei, i le orua tasi orua tolu o iwa, tasi wha iwa, orua tasi orua tolu o iwa, tasi wha iwa po vui petelo, Star Wars i le orua fitu, tolu, vanu, tolu, ono, whalua, orua fitu, tolu, vanu, tolu, ono, whalua. Whaftai sola sau tā whianga te whono, Auckland Pacific Kirikiti Association. O le whasisiranga le ainga o Simanu i New Zealand. Whasisiranga mo le lotu whamnato tama whanau le ainga o Simanu i New Zealand.
o le a whate ia I maunga wao, mai e wātapu, sa ma pa ia sau kata, o lo tātou a inga whane anganu, whane malo, te nani le tala le le tulo na lava, o le a vidi tonu le fio maina ma whaino antu, I o le tautai, o le upu o le tusi, o le isara e rumoni e titala lon whamarama, le fia tepa ma le fia wa ai lon no, malona a inga po o a mai, o le melea I le ava tele ma le whaaloalo e te tauai, o mātou tālo ma wana awantu ai le pa ia o lo tātou ainga, ina I o tau su mai ma tala au mai, tātou te awai whātasi le lotu whamanatu, so tātou ainga e pei o na masa niai, e whaia I la so tōna ia so lusu 5 Januari, I le hall a le Salvation Army, se fulu valo All Right Place I Mount Wellington. E amata le itu la e valo I le taiao, ma whaaso solo le polklame ua whaatati le komiti, mana tua maile te tai la inga, ma le lanto le stala whaamune mole. Monisi whamtalanga whaaso tai telefoni o lua fitu, lua whaata siono tasi fituiva, o lua fitu, lua whaata siono tasi fituiva, po lunga le Facebook, po sui o le komiti. Tau ina ialo whale tum te te iantu o tu sui fuamaro tātu wola, tātu te whilo ia I lea wha moe moe, tā ua o sio tātou a hinga. Tai, te whono ma le komiti, a hinga sa si manu, po sa si manu I New Zealand. Isi tātou wharinga le mawhtanga whare arupo I New Zealand. Ma tau te whaasiri sinantu, ma le awa tele ma le mingao I le mawhtanga, sio mātou whioanga whare arupo I au kirani nei, pa ia lawa lea wale fio o wa o le tupu whanofo, whapea le usoli. A fio alo sina, fio foi le mapua na whanua, ma le matua, ala le tai le mamalu lo la tautua wha, ma si dia la ei, whapea le tampua inga tasi I a Samoa. Ma tau te whaasisi lantu ai whapea, o le atau suia le whiro inga al tātou maftanga, le aso lusupuruono Januari, I leitu la e wha I le fiafi, I le no fuanga ua malaitasi ai tau a fianga, a le tātou noo I le lua se fulu Westward Ho Street I Glen Eden. Whamore mole la tātou sirofa iai, whamore mole la tātou sirofa iai ne aso a tō whaina, I le soifua manuia ma le langi ma mai na lofo la tātou watua. Sa india le nei whasi siranga I le te whono ma le laulau, monisi whamtalanga whamsota e mele numero le telefoni, o luatasi o valuono, iwa wha. O luatasi o valuono, iwa wha. Ia pole o lua fitu wha valuiva, fitu o iwa tolu. O lua fitu wha valuiva, fitu o iwa tolu, pole o lua o wha valuono, tolu tasi 5 tolu. Whaaftai lava. Tos fulu tasi manafa minuti o na tala o leitu la e valu, nisi neo tātou whalinga, o le maftanga sau. I lava mar whanalo mātou titano o tuaili pa ia ma le mamalu o tama whanau umo lo tātou nu o a sau, o lo a fioma papa au iau te ro nei. Pa ia lava lea wana fio a inga ma le mamalu salafai, ma upu ia te oile pule whapea. O le a whaile tātou maftanga I le aso tō nai, lusu 5 Januari, lua o lua 5 I le tuatusi, Otara Music Arts Center I Otara, I le afalitasi I le aoli. O le whamoe a wā lava le whamotuina, te lo ulona pona le sa o le upulea. Wā lava le whamotuina, ia o sa tātou tala noina, mai le tausanga ua mawai, masalo na mata upu. Wa lava se whamotuina o mata upu, masalo sao le nā. Sa tala noina mai le tausanga o mawai. O le a tala noina I foi, ni iso mata upu taunga I le anavaso. O le atu lo tau se fua, tātou maua le aso I le lofa malanga leo le tātou matai, nisi whamtilanga, whamole mole, whamso tai le telefoni o luatasi o valufa, 5 iwa valu. O luatasi o valufa, 5 iwa valu, po le o luatasi o iwa o, 5 iwa tasi.
o lua tasi o iwa o, wha lua lima iwa tasi pole o lua lua tasi ono iwa lua tasi malu lua whawhitai o le laulau. Ia ma le tātou wharinga muri le nei, komiti o le anganu o le PIC au kilani nei. Wala watu i le pa ia mla mamalu le tātou komiti o le anganu am tanga ruenga te tas o le tātou fono Samoa au kilani nei, o le awhaia le tātou fono tanga i le aso tō nai nei i o tāhu ho whare enga o pinati i le afo le safuru i le tai au. E mo mia le tātou au waa poto sui mamalu umma o le tātou komiti a wā le whaata o toina o le polo karame o le tātou wha moe a wā o le mea vave o le tausanga. Nisi whamtalanga whawso tai te fono i a fola sā, telefoni o rua tasi, o rua fitu ono, walu fitu rua, polo whailau tusi a vai male mano, o rua tasi, o rua ono, fitu o iwa wha. O rua tasi, o rua ono, fitu o iwa wha, whaaftai lava. Lewa, toe 1 minuti o na tane o leitu lai vanu. Whaafonga le tātou tino i tātou whaalinga, ma whaasinsilanga le nā, ea, ua whaia fo isi tele o tātou whaalinga fo i lele o nuu mai whio anga le fo i a fiafi, ea ai le a whaina, me siri whaaftai, o le nā ua whaafonga mai le tātou tino, ua mwhai o na whaa ino antu. Radio Samoa. Uale oni au
Papase ea ma le pesele na umomoonga ea ua peo se vai e puna ina ua toi 3 minute o na talia o leitu lai valu. Ana le la sa ele i tele se te mina o matamata tua ile fono uso le tātou tino. Ai mai tango tu lava o lo o solo ngā menuia lava. Tu langa e peo na iai le wha foi foina. O le fono uso Samoa e peo na amata mai ai, ia i le asolua. So mai le ia lea ma le ananafi, ma le so, ia o lo o solo ngamanuia lava, whaaftai le tua, o lo o tūpea le tua i le tau mua le sāro tātou tinu, i ono pawhai o malo, ia ma whaatonu whanau. Te le lava ia vaenga o lo whapeo na tala noina, ia o li poti fo i le whaapale mene, o lo whaatala noina o le mautino le leipe tolus fitu li poti o lo whaatala noina ia ma sa ili le paseina pe tolus furuiva. Tasin meu te loa whaisi te lo li poti o lo tala noina ma whelafua iei whina ngalo whaania o sui mamalu uma o le pāle mene. Ia tano ma whaawau o tātou tālu sanga ana pongi mtu atu i le tua tai tai lo tātou tino, ia me se foi, o pawhai o malo, e na ia whapea o na swinga malia tūlanga o lo whianga ia foi, ma lo tātou tino. Se tase o vaenga sa tala noina na tau mawatu i lau whanongolongo, ia whautuanga foi lele sa tuina mai, ia pe le vaenga la lea o le, o mea o ngai anta maiti le universite le na sau no i ini se fosui ma malu ana leila. Whapea fui lele o le watu o mea o ngata maiti ia ai o suenga fui lele o ngafa o whaalupenga ia o tala tuu matulanga whapena lea sa au mai eise whautuanga fui lele ina ia whapea ona tā whia nā tulanga ona o le whaatawa ina fui lele o le malu pui puia o mea sina a inga. Ia te au fo ia na o whanangolongo atu i whina ngalo ni susui e pena iai ia le whionga ia ai ono tile ngafa. Me se fo o le whionga ia lea nā Ronnie Posini. Ma ngai ia whina ngalo o te langolango ina fo ia uia whina ngalo pena whanatau tomai. E le aise me o le alaifua na e te tau ona to isi de sila. Ia l'universite i le curriculum o le ngangana Samoa po amata upu ia ea o ina lea e mo mi ai ia leo ta maiti e sa ili mai ia whalupenga o lātou no o ngafa o ainga o tala tu o whapongai o tala vavau ma me whapena e te tau o na tau fia nātou langa i loo ale fo i tala tonunga na wau awai pe ana whaalia fo inisio whaipole ana leila. Ia o lo ofisiringia po how relevant ta.
i le tūlanga fu i le la o ngā o alo mawhanau inisio mta upolo lātou saidia. Ea, ui o lea o lo ta o totupea i le aio fina ngalo le tātou pāne mene, o lo o whaasoa i ai ma furi i ai le tō whama le whautautanga ina ia whausia ni vaenga e malu pui ai. Ia fu i mesina o le tātou tirua me se lava o ainga. O te le i nunga le social media, i lau tilo le social media, ia, o le tutusa le mae o la fonga peona iai, i lau tau mai tau atu social media pe ua pa mai lano, le mamafa o la fonga na, a fu atu le vai aso utua nai, faisi mawalunga telo la fonga na mai tauina i lunga o le Facebook, al to telo le atino, o lo lau mai tau atu talo mai le aso lua o mai le so, ua ia ia le file mua le atua, i le to telo le tātou, tinua e meisau i nātou, o lo fia whaonga le platform leo le Facebook, matulanga uma wha social media sa pena e wha leo ai o lātou fina ngalo. Lau le mai tauna ia tāru sia, lo whangia le atua i susuru pēr le malama o le atua ina i o tātou tangata, ina ia tātou tutu whaatase e whausa Samoa, tātou te tau whai fia umaiai, Samoa e whiawatai o Samoa e whaalo aloai o se Samoa manuia. Ia aile o se Samoa fwoi lele e whiaina na. Tolu minute na utene litu lai vatu, to tele la tō mafuka mai lunga le Facebook al video Samoa, ia o auri lo atu o tau ele te mile nei. Ai alosina ati whatala whatu, Katie a Vito, ia, tai fōle mafuka mai, o ilisi Nikola unu, ina i Australia, ia a whapeu pasi atu runga nisi na comment mai, whamaruru watu, ai whatala whatu ia te o tau, pese le roi matoa paula vi inga, o roi matoa paula, mai e whakasa, roi matoa paula o manatu, la tātu le vaenga o tātu porkalame. Carnival,
loi mata paula mo le kale si e whakasa loi mata paula e na ua 5 minuti le ua te ai nei tū la e valu. Whatarwhatu i a palolo timu i rungo le tātou Facebook page Radio Samoa. Mi se fo i ia, sunga ia Luka Paulo. Talo fauso wa ten mafta mai, alo fati ate o nomu se nia, mi se fo i o tātou aingal nai tu i Wellingtone, ma se fo le whinga mtona i ma le whatua ia Lucia, tā Lucia le lofo le tua, vala pe tātou no whanga, alo tau whaitutusa tātou i dana tau singa wha mahoni. Ia, ma lo, wa teile mafta mai, i le nei wanga le tātou porklame, Dr. Mangele, wa teile vala umai, ya va tele lo fo le tuolo manuia o le sunga le li fo mai ya fa manuia fo le tau sanga fo e o yo le o to e valuaso to e ya ona to na i le o January dato fa filo ya tu ya February ya ai le ai o avano me ta o mai le tua le fo mo le avano e tuti to ai le nei vai tau ya ai fa tele li o lo o mo le se fo manuia lo fionga po lo sunga le li fo mai te foi ni stemula tanto to e filo ai foi me se foi mai tamai e lungo al tau tuanto il video sa mo sfodo lima eva tolu mo e ata tau eu kilani o leo mai tau wantu o to i titi foi o na ma vai leo mal malame o man pong sa te mili neu te manatu o livon tau na uma i atali ngā sua ana i tua a matu tu o tanto o tinu ia ai fasa uni la tau a i sisi memo mil nei temi salona o sina i puti ma sina toast mama. Ia, sa univolo la ere fai mana o longa le fiafi. Al to telo i tanto, ia, ma salo fo te le lopo le ala o kuka le nai fai, po se kuka mamafa, po se kuka mama, po se kuka voi le faasua, sua vaia vane le faafunga mai le tunu, po le sua ia, sua mamoi, sua moa, sua popovi, ia po se kuka voi le se falai, falai mamoe, falai moa, falai elengi, io, kamano va, ya, po le ala vai ya, ngā se senga le tātou, tunu olo ngā oe falai vanga le fiafi, ya, fa malo atu ya te au tau, vai aso fau, ta pena fui la ia leo le hae whanau, io, vai aso fau le hae whanau, o vai nei e turawa, ilunga o tala fui e news mai Samoa. Ya, o la son fu le ala ta la ile fa pasene le au fisa fanga no pi fa. Ma ngai skala fifia mo ka ko au fisa fanga. Fa si deva ya le ala wa fa ma ni mai, la son fu. Le u fa la do mai le fionga le minister o tupe ya mi se fo i o le pulisili o le ofisa o le no pi fa. La son fu le ala ta la ile fa pasene. O lau whaisau whanga le tātou nupi wha, ia, manaia, stala fia. Io, kala ia le mo mia tātou kemine ngei, kala mangaia, e reo koe mo mia ka kong kala fu ie le mangaia. Vai aso fau mātua rātou e, fo i whanau ia o onga. Te mili nei e whautuanga me le tātou proklame, ia, tāpina pena mālie, ofua onga, atoa onga, se vai a onga, mea onga, turanga uma whapena e o tauna toi sila iai. Nesi foi o ila tau o lo whapea o na malanga mai Samoa. Ia a o lo o iai lato whanau neo lato mawhai lato pepa no whamau. Ia tau tō na e mawhai o na whaonga o tō whanau e mawhai. Pe a o whai ia a lato talo sanga ili mōna no whamau e mawhai o na whaonga. Ai fia maua nisi whamtalanga siasiane e le ofisa so se fai pule la volpito nu e la talata ne ai ia ona fafsili le iai e tūlanga pe ona whaiantu iante. Oe, manuia tā penanga ta mama tina ai mai se lawa li lifa li tū pāu tina tā penanga nei whanau a wane sauni antu mō le toia e o a onga i le vaiaso o lumanai. Le sā lani alo ma le sā pese tāta ma le langi le sā ila liu le pese sā mua matalasi tā inatu mō utau Aptomo so ya luka mal fatu ya senia mal fana ma tamai i la loi de la moi Wellington. Usolela susulu mai ma o manatu
Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nuku o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Ho ua lo whai la u Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Ho ua lo whai la u Samoa, matalasi. O aolelea, whaasolo solo, la poia o na paolo. Lona sami i la pe asulungia ele masina. Pe whaapewhea, na ngalo atu oe a ita. Samoa, ole penina, ole vasa Pasifika. Tangi mai se matangi, se momoli atu ai. O ua lo whai na u Samoa, matalasi. Tangi mai se matangi, e momoli atu ai. O ua lo whai na u Samoa, matalasi. Matangofie, le afi afi, pe asa vali vali. Lona la lele, ma folinga e whelanua i. Pe wha pe whea, na ngalo atu alo wingoa. Samoa, ole penina, oe ole vasa loloa. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O ua lo whai la u Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O ua lo whai la u Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O ua lo whai la u Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O ua lo whai la u Samoa, matalasi. Le sa lani alo i le pesele na Samoa matalasi ina ua 10 minute le ua te ai nei le tūlai valu ia i le maita watu i whaformato visa vasa la langu o lo matango fie lava le tau e ui o na lea ua a mata foi o na ngasaro atu i na o maira pungsa ia ai o lo maita wina va venga lo fa le tua i le foi tunu o New Zealand lo tanto iai o lo langi le lei lava tūlanga pe ona iei le tau i nei foi vaenga le fiafi tano sia po feo mai futa maila tunu o lo fa pe fo manuia le tau i le pitunu o lo fa pe ona mawai na
Whantua o mawal tana se tasi o tama lauleta unsuafa. Ai masani lele iai o na nisi fo io maftanga. Tau mawal tana wa falela wasisi tama lea. Ile pai ungal veasole ntuana yatu. Pora mtanga al veasole ne. Ai sisi dia tu foi lele fa pe ia ai na maliu ile sami. Ya o tele loa, o tele fia so ina le au le paipa pa wale mena o loa. Ya na maliu si fo i tua a si ta mai le sami. O no fo ma fo vaitau le nei o le sama tātou te iai o le vaitau e fia i o le tātou o tino. To telo i lātou fia e anga i le sami. E whangongota. O nisi lātou te whaungaina upenga. O nisi lātou te whaungaina ofe. O isi ia e anga i o e whaituitui. O isi o anga e whai oysters. O isi anga e whai pāua. Ia ma le tēle lava o whingota le sami e anga i eile atino i le teimi le nei o le tau mawhanawhana. O le whautuanga mo le atino. Tau tuana. Tau tuana. A whapea e ngai i le sami e mo whangotanga e te tau o na tapena le lei. Tapena le lei. O le ana winga lau tala. Mua siaki tala le tau. Tama matutua e le ao ia e loo. Vai no tō po ia. Ai o sira fia mai alo ma whanau siaki tala le tau i runga o le internet. Lano winga a saune si se whaiva i ngā te whane. Toi whesili le tama ma le teine. Tilo po le altala le tau. Pe sua, pe timunga, pe munga la. Mea mua le nai te tau na siaki. Ai le ia nga i le sami. Lua. Siaki ia. Po o lava tā pena tūlanga o mea e whaao ngā i le whaiva. E au fiai. Ma tūlanga i vaenga fo i e sefe na mai e tātou pe au o ina tutupu na whaarawe lawe i le ngata i whale. O ofu wha leo, ofu fo i e te wha au peo pe ai. Ma ise maa o le telefoni, pea wha peo i le au, a o le pova ise, ma i le mori wila po le lei maa. Tu langa umana e te tau o na ma ai iei tātou. Ia, Malaysia lea vaenga. A nga ili sami, o le fautuanga, o te to lua, te to tolu, te to tele. O te alu na oe. Ai a whape fo e nai te saunga te alu na oe. Ta uiro a inga, po whea tonu le o ngā sami lea la e alu e te whangota ai. Ma le teimi e te alu ese ai. A whai te tuai me la inga, e liso lai loe la inga le o ngā sami tonu le te ona o atu sao lea. E asi antu po saunga le mo pere whaiva. O te le fautuaina le o te totas. A wala atu tupu mani pe whel sami. O ai ole a sulu e sa ili se la viai. Mo oe lea ole a pe te whea, pe te malemo, pe oso le mai fatu le sami. Tulanga mo whapena. Ai a tupu ifoni pe whea whapena. A o lai el tangata na lua to lua. O tangata le na. O le amawhai o na sa ilia. Se feso soan. Ia, va i fo ia o ngā sami o i tātou. E iai lava ia telefoni ale au. Tangata ia o atu e angata i whale feso soani e lea vea ia. Lea tunu o maini whale lawe tutupu. E te tau o na tusi i lalo numero telefoni na. Ina ia vavena feso tai. Pe a tula i maini pe fea.
Ma fuono o tala no le tulanga o no stama lea o te pe no faiatu o te lo stama. Te leo te mi o te aluatu ai le wharapo putonga le ma sani o na iai. E whatalofa mai e antia. E whawhiloa i mai e antia. I le lau whonga fia. Ma le lilo i manatu. Ia. Ua wala au iai le atua. Siri antu ai whai mai na maliu i sami. O lava le nai tau mai ai. Ua tu malo le nei ta mai le sami. Ya, ma tua vai le foi whanau a oi ta whaonga, vai le whanau o no sai o le tamamil tina, whautuanga o le tualalo e leo se ao inga, o no sai lo fia ta alo mo lo ae matai tu i alo mo whanau. O le tatafe o le sami, pe ale e mo le mata. Ngā unga e tilo tilo atu lawa ilo watali i polo wa fine u atu i eilo tua te toi whaasanga atu i ai wa watu i tei le sami. Lona winga e mo mia mata ua le supervise le lei ma ai le lei o na yalom whanau pe a alu ta whaonga le sami. Awa fo iso ngongi sami fo i e sou o ai no whanga fo i e a sua mai le tai i a whaonga le pitu i utam ta whanga i tai le ai le mantua sou. Ia, nei whautuanga e watu mo tātou tino ina o te 5 minute o na awhalea o leitu lai wanu. Perino te whauma le pese no fai sala whai. Ina fai sala whai no botu, te pai la tua sibio polu feo te ino atu, e la o la au ne au le dono, e o le la au e sua mari, e o le suka mai silie, o te kua nei e pia i tatanu o le whanai mari. Stay my darling, tau whaoi, tini leo tia le hanoi, le ngalo na wami o whawhilo te manatu alau masani, te lei le whamata ni taki e tau whaoi, te alau pele tatasi. Security, they always say more pity. Say a bolo more, but say out for theatre. I see the mind say, hey, say more, little see, man, oh, bye. They are named while say telephone. Say, my darling, to Tini leo tia le ngaloe, le ngalo na wami a whaki o lote. Te manatu alau masani, te lei le whamata ni taki e tau whaoe, te alau pele tuatasi. Abatui alau me ai, pasei e malolo ai, papa koe kodua, ai soi ane te petalai. Say my darling to whaoi, tini leo tia le ngaloe, le ngalo na wami a whaoi.
whaafonga le tātou o tino i le tūlanga peona ia le whaanoano. O le sunga i le sui le fono sui to fia. Sunga le male toa moli. Pei ona alo ia na leila. O mai ale whaanoano ale e fionga ia la ulu o se tasi leo sui le fono sui to fia. Ia, lea ua maea ia le whaanolonga i sunga i le maniatoa. Toi tasi la le whaanolonga lea e, salo e tau walunga ia i wai tō tolu la tō ia ua se e mai nei po ua pale mai. E le na fōa o sui tō fia. A vea ma sui au na malo Samoa. Ia, toi o le fionga le tui antua. Tō pua tamasese efi. Na o matamata i le whanolonga le fionga le papa ia la unu. Na o matamata fo i whanolonga le sunga le mane tō moli. E se ala ngona fui e tupua e le roto pe a tamatamata i tū manga i le tātu o tino. Ma malu. Ta waloa. Alo ia, amana ia, fa alo mawalunga, peni upu voi lele e fa matala ai, le matango fie, o le vaenga le tato wanganu. O e fa alo mai a te au, e te tau ono fa alo atu i ante oe. Ua tō le fa alo mawalunga le malo, le ua whidiwhidia ia lo lato sase tonu. Vai ane po ia i whionga i tamani. Ea, ane fo ua, a whio mai masu mai, se i whaalo alo atu le malo, e tusa, ma le lato fo i whaalo alo mawalunga. Ma neia, te tala ma whaevo i malae i o a wafa. Mo moli sua o whantamali o tō wha, o pelenga i ala i te utusi, vaenga uma whampena. E te langona le mita o ito le Samoa. Tuia ma tātou wanga. Wha ma ne ne. Wha aloalo maua lunga. E se le matango fia. Wha aftait pa ia le inga sa mani atoa. Le lato wha aloalo maua lunga sa. Sina mio i le turuma le langi atoa. Wha aftait le fionga le papaya la ulu mo le pa ia o le tūmalo. Wha aloalo maua lunga. Ia lea ua. So uma. Tofu tofu sia pa ia i le malo, mai lava i le fionga tu mai te pale mio le kapeneta, sui maluma le pale mene o le fionga le fonga fitalai, lele ale ngongo me sia neia. Tau fai tofu oso uma, i wha alo mawalunga pe o na sa ao iai, le tu malo, ma le ainga, ma le fioanga, le fionga le papai, i ala uru, fa pe foi sunga le mali ato moli. Ia. Salo o le fionga le tui atua la lea le ata wolunga iai. Fa ano longa i la lea foi pito la aupo la lea foi vasenga si tulong. Sui ao por sui al fono sui tofia. Ia. Pe ona fili ai la tonu. Ia o papale mai le fionga ia tuimile li fano, va le toa soa lauvi, i le tofio le ao, ma malu o le tātou malo, whatasiai mo la sase lua ma le fionga li masiofo. Ia, manaia, seo me ia penga whai ako ese le mangai. O sa whura ngā vea sua ke ai, lunga la lo au mangai a le tilo atu. E ngai tūlanga i e le neva yaso, tālo sia, talo pea i le tua, fo lau ai pea e pea umalu le sao le tātou o tino. Tātou iei fo le nei tau sanga wa amatalia. Toi luas fulu 5 minute o na tāleo le tu la iwa. E o le taimi lea me le tātou visa whaasala lau. Le ni tātou poklame le po o mai. O mai. Ngā o kako whaasi silanga lava fo lele a o kaua kuroa iai sa uilunga i o la tātou walo tō sila fia. Ea,
kala pese kasi kako woi. Ia kako whaasirisilanga. Ia a uma fo ia. Taro pe kalo fo leiva. Ia ufato fatu fo ile le tunu. Ka fo ilo lama leiva. O fato faku fo ilo la ile le tato tunu. Ia o ngā po fo la ile le tau tuatu. Ia ngai musika, vave ngai musika lemo, ngai musika fou, ngai musika tuai. Ta te atu mo tau. Ta mamtina matu o mo le tato tunu misi na tau. O lo whaafonga mai mauta ngase mi se fo ayu tangata matua ia polo mota polo lawa. Ta atu pesele nei mo o tau ne fiafi. Toi lus fulu ma le 5 minute o na tālea o le tu la iwa. Tā lo le iwa ia wo wha ma vai fulu ma uia. Ele ngai vai ngore pōma le tātou programi.
Jana whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. A whaialo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ua se mele tātou temi o leo wato e sifolo ono mana awha minuti o na tālea o leitu la e iwa. Ia, tāle iwa za mole tunu pele o mana tola wha mai atu na mala utautua. Whatala whatu i a Peter Enrico o lo mafuta mai i le tātou Facebook page a misa foi Katinia Paulo. Whatala whatu a Katinia misa foi si whanau i le lo i le moto ke riso Christchurch. Whatala whatu i a te utou. Whamanuia fwoi tau sangfou, whaftai le tua, ea tārusia o manuia mai i le lofa malanga le leo le tua. Ia, nei pese ia fia tātātu mo le tunu, a mai aloa tāli tu la iwa, tu maino atu atu lo rima, ea, tā whātu whāfoi le levaenga o le fiafi.
sua o lala I tango moa Felice Mikaele ma le pesele na a furi mai lo tua alu lo a wai koe sau. Toi se fulu minuti o na tāne o le tu laiva ele nei fui vaenga le tātou por kalame ia tāla o peselea mo o tou I mesiasi vaenga le mafuta mai. Tasi leo pese tua I la votu fie e tātou mo o tou ia uma lea so mani pese tasi tātou wha ma vai lo lea. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ya, o le au fai pese le nane ma atu lua, ma le pese momori atu na I mo ngamoni, ina o toi 5 minuti o na tane o le tu la iwa, ia o manatu foi sa mo le atu rupele momori atu e mo olo whanga mo o ilo whafonga mai,
Ele nei vaenga le fiafe hea o i whalangona o le a whaamuta tui mara utautua e pei ona sa ta whengai mea na leila le tu laiva ia se ia pa ia fole ne te me le po. O le ase upo le tau la uru whaafunga mai ma le tau tamali i lau whaafunganga sa mofa mangalo lau tau wauna. Tātou toi whira e fui stemu i ruma lo whangia le tuwhenga malo longa le po i anga le leile tua le soifua le tātou o tunu upe a whanta o to whanga. Tau whawhatasi mo le tātou wari i ma waisi whenga malo longa manuia ma le while mou tai awa ena tai te atu le tolo to soifua mo fo i le soifua manuia sunga le ni ao mai se fole tau sala tātou malu tai awa po le breakfast show sunga ata vai meni ia i anga le leile tua mo siso tōtoi maafutanga whaawa wai ia le tau tua whai pea alo wala leo reader Samoa sfuru lima iwa tolu a mo lau tō auna le nei manuia le po tu pola pari tele lafu peo soifua ma ia manuia